i danas pravim jedan, aj kažem, uvodni klip. Imamo Super Smash Mobs, to mi je jedna od omiljene igri i eto samo ovo. Godan Mario je moj prijatelj, zapravo da. A kolega? Znači, ovo je moja taktika. Sada, zašto baš pravim uvodni klip? Malo je to staromodno i glupo, ali vjerujte mi, imate dosta toga da znate o meni. Znači, moje ime je Adi, a ja ću kažem prezime, naravno, nisam lud. Dolazim iz Bosne i omiljen igra mi je Minecraft, naravno. Sada, vjerovatno, mislite da sam dobila od nekoga, gledao sam neki klip i dobio sam od njega, kako se zove, malo prije sam ponovio. Da sam od njega dobio asocijaciju, kako se zove, nije, nešto tako, kako se zove, pojma, nema pička materna. Znači, ja nisam ni zbog koga počeo da snimam. Ok, evo se tu. Znači, ja nisam ni zbog koga počeo da snimam. Eti, ko mi je baš. Ok, imamo haker. Yes! To! Vitolo! Da se vratim. Znači, ovdje igram Minecraft, naravno. Ali ovako, bukvalno najčešće igram. Kod drugi, robotski, tako su. Druga omiljena igra mi je gdje zove? Da, Crisis, ali trice, znači, nemoj mi dvicu davati. Znači, omiljena igra Crisis i Minecraft. Nikome nije znate zašto ja ne počeo s njom. Znači, baš to je današnja tema. Znači, bukvalno, izvinite, ali ako vam se nešto sviđa ili odlučili i još se gledate YouTube-om, onda to čekaj. Znači, ljudi seru, ali ne mislim na pojedini, znači nije svi. Ljudi seru kao, ti si počeo snimaš, ne nisi to, znaš, bog te sam počeo snimam. To je drago im, joj, posle sedmice dana, sine moj, likovi stigli, ne znam, možda dobro snimaju, dobro im napred, dobro im ide. Idu oni i prestanu. Isto Gato, znači, Gato ima tehničkih i malo drugačijih problema. Ali, what the fuck? Hacks. Oh my god, Resort. Oh my fucking, the fuck, jebote tata, pogledaj ono. Ej, Digimono moj. Ej, jebi ga.
Ide Teletović, nekim bagom u pravom životu zastao je i ide Teletović Teletović umalo da zakuca, ide Teletović ok, Teletović opet leti, yeah, ide Teletović umalo da zakuca, pa te jebe, yes, GG. Neće delca. Sad ću... Ok, opet će biti zanimljivo pošto imam protiv hakera. Mi imamo protiv hakera, yes! Znači, hakeri su u našem timu, ona je u ovom Potter i... Ona je. Ok? Mislim, zbog ovakvih likova se i raspada Mineplex, mislim. Mineplex je prije bio sine, znači Mineplex, može ići na Mineplex, znači bože, da sad Mineplex nije primio, svi bi bila na svijetu igrali, a nje je bio najigravniji server na svijetu. A hakeri umanjuju minus 50-ovi. Znači kaj, imamo hakere u timu, mislim. Ok, a on je ukro sve. Koji kralj? Odljučio! Ok. Ok, i ostaje još jedan. Aha. Je, lave moj. Ok. Ti poleti. I da, eto, to se čekali, pa nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, share i subscribe za još. Ako niste, ostavite like za ove haksove. I mislim da ne i čao.